Rahajang semang alele serang sami. Inggih. Punapi gatrane ring radane mangkin. Demogi becik-becik kemanten nggih. Kena rahayu nggih. Inggih. Sedurung bapak latarang ngiring sareng-sareng nguncarang tangan jali umat nggih. Om Swastiastu. Nah, ring radane mangkin bapak jagi ngelanturang nggih utawi melanjutkan materi nggih. Nene anggah ungguhing lengkaro nggih. Nah, yuk awuku sanes sepulintang kan sampun mempelajari ngenene anggah ungguhing kruno. Mungkin Bapak lanturang untuk anggah ungguhing lengkara utawi kalimat nggih. Nah, iki kan sampun Bapak jelaskan kompetensi dasarnya minggu lalu nggih. Bapak lanturang. Nah, niki wonten anggah ungguhing lengkara utawi kalimat nggih. Melarapat antuk wirasanipun lengkara basa Baline kekepah dados nenem nggih, patuh nenem. Inggih punika saneka pertama wonten lengkara alus singgih. Kekalih lengkara alus madya, lengkara alus sor, lengkara alus mider, lengkara andap, lengkara kasar nggih. Sane mungkin Bapak jagi nyelasang siki-siki nggih. Awit saking lengkara alus singgih nggih. Lengkara alus singgih inggih punika lengkara basa Bali sane mawi rasa alus keanggen nyinggihang sang singgih nggih. Ceciren utawi ciri-ciri utama dari kalimat alus singgih adalah menggunakan kruno pengentos nggih atau kata pengganti seperti ide, ratu, dane nggih nika. Iki wonten lengkara alus singgih bisa menggunakan kruno alus singgih, alus mider, dan kruno mider untuk menyusun kalimat alus singgih lengkara alus singgih nggih. Iki nggih. Pada kalimat alus singgih niki bisa menggunakan kata-kata dari alus singgih, alus mider, dan kruno mider nggih. Niki ampun Bapak warnai nggih niki mana. Mangda alele mending niki gadang niki alus singgih, niki biru muda alus mider, ungu kruno mider nggih. Misalkan niki contohnya lengkara alus singgih dan dane sampun numbas mobil nggih. Dane alus singgih, alus mider, alus singgih, kruno mider nggih. Niki dane Gusti Patih nenten mireng bawas okane nggih niki. Nenten siki alus miderane. Mungkin malih Pak Bupati sampun lunga nggih, sampun lunga itu termasuk alus mider nggih ke Jakarta niki kruno mider. Nah, kruno mider puniki adalah kruno dari bahasa Indonesia ya yang tidak ada pada bahasa Bali. Misalkan mobil, napi, motor, dados nggih. Iki termasuk kruno mider nggih ke Jakarta ku Buntur Mari. Iki termasuk ke kruno mider. Ingetan nih yening mekarya lengkara alus singgih wonten ketiga nggih. Harus berisi alus singgih, alus mider, dan kruno mider nggih. Alit-alit mangda kecatet niki nggih. Utawi pos videonya nggih. Nggih Bapak lanturang ke lengkara alus madya nggih. Lengkara alus madya inggih punika lengkara basa Bali alus sane meterbe wirasa mekanten kirang alus utawi kantun madya. Ciri utama alus madya nganggen kruno tiang, jero, lan ragane nggih. Lengkara alus madya bisa menggunakan kruno alus madya, alus mider, alus sor, kruno mider, kruno andap nggih untuk menyusun kalimat alus madya. Niki kan ingetang nggih Mang. Ini pacang mekarya lengkara alus mider. Niki sampun Bapak ijenin warna nggih. Alus madya warna abu, niki alus mider warna biru muda.
alusor nebara, ungu kuno mider, lan kuning kuno andap nggih. Niki contohnya nggih. Tiang nunasang antuk linggih jerone nggih. Niki alus madya, alus sor, alus mider, lan alus madya nggih. Niki contohnya nih. Ada alus kuning nggih. Nggih. Ini yang catat nggih dari buku catatan. Pak Lanturang benten lengkara alus sor nggih. Lengkara alus sor inggih punika lengkara sane ngewetuang wirasa alus saha keanggen ngasorang raga nggih utawi ngasorang anake tiosan inggih nyane soran nggih. Ceciren utama lengkara alus sor nganggen kruna pengentos titiang lan ipun nggih. Lengkara alus sor bisa menggunakan kruna-kruna utawi kata-kata alus sor, alus mider, andap lan kruna mider nggih untuk menyusun kalimat alus sor nggih. Niki ingetang nggih. Alus sor, alus mider, kruna andap lan kruna mider nggih. Ini pacang mekare lengkara alus sor niki ingetang. Bapak ampun ngicenin warna-warni niki nggih. Niki contohnya nih, mangda kecatet nih. Titiang menyama sareng pelima nih niki. Mangda kecatet nih. Dari senang sami. Nah, Bapak Lanturang ke lengkara alus mider. Pengertian utawi lengkara alus mider ipunika lengkara sane keanggen membawas oleh sang kairing membawas nggih. Ceciren utama lengkara alus mider medaging kruna pengentos nggih. Kata ganti iraga miwah truwene nggih. Nah, lengkara alus mider biasanya kebanyakan menggunakan kruna-kruna alus mider dan kruna mider saja nggih. Dan dua manten alus mider dan kruna mider. Lengkara alus mider sering menggunakan kata ganti iraga utawi truwene karena biasanya digunakan untuk berbicara untuk banyak orang utawi kalimat ajakan nggih. Ada meniki. Miring iraga sareng ngeras titi ide sangyang dewasa nggih. Ide dane sareng sami ngiring makin kawiten parungan duwene nggih. Iki mangda kecatet dari sareng sami nggih. Inggih Bapak Lanturang ke lengkara andap nggih. Lengkara andap inggih punika lengkara basa Bali sane menduga wirasa biasa. Nenten kasar, taler, nenten alus nggih. Ceciren utama lengkara andap nganggen kruna pengentos utawi kata ganti yang raga bena utawi ibapa nggih. Nah, lengkara andap biasanya kebanyakan menggunakan kruna andap dan mider nggih utawi kata-kata andap dan kata mider nggih untuk menyusun kalimat andap utawi lengkara andap yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari nggih. Ingetang nggih, yening makarya lengkara andap mangda ngijenin kuna-kuna andap lan kuna mider nggih. Iki contohnya nih. Ibapa mara pesan majalan ngebah dieng dali nggih iki. Iyang lakan ngecat tembok madu nggih. Tijo tongos mayang istriani. Iyo mara majalan ngabang samine kadang nggih. Ke dari serang sami mening. Anda kecatet nggih mendaliten mengerti nggih. Toy pos videonya nih. Inggih Pak Lanturang ke penguntat wonten lengkara kasar nggih. Menit alit pasti uning. Lengkara kasar inggih punika
Lengkara basa Bali sane maduwe wirasekawan nggih. Jadi sudah sapunika nenten jem maka sami kruna-kruna sane ngewangun lengkara kasar punika kruna kasar nggih. Ceciran utama lengkara kasar medaging kruna pengentos utawi kata ganti nika nggih. Niki nggih. Lengkara kasar nggih. Nggih alih sareng sami materi rene mangken wantah asiki manten nggih. Nene ndik anggah angguin lengkara nggih. Ini kalian sane durung mengerti bisa WA utawi japri bapak nggih. Sane ijo nika enten ngerti nggih. Nah, yang mungkin alih sareng sami ring rene mungkin wonten tugas nggih. Tugasnya nggih punika makarya 5 contoh lengkara nggih. Ingetang 5 contoh lengkara utawi kalimat nggih bebas. Lengkara andap, alus singgih, alus mider, napi jenika nggih. Lelimo nggih. Nah, niki wonten Pak mengenai contoh misalkan Made maca buku basa Bali nika termasuk ring utawi termasuk pada lengkara andap nggih. Nika contohnya. Jadi mangda makarya 5 contoh lengkara utawi kalimat nggih. Hanya sareng sami ngeneni nindik ring rene mungkin wantah asa punika nggih. Bapak sane presiden patarang ring rene mungkin ngeneni nindik materi anggah ungguhing lengkara nggih. Elingang alih sareng sami ingetang protokol kesehatan nggih 3M. Yang pertama memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan nggih. Elingang mangda alih teh kena rahayu lan seger nggih. Nggih. Ring rene mangkin Bapak puputang nggih pepelajaran ring rene mangkin antuk parama santi. Om santi 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 om.